Dengarkan kisah khabaran jana masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ni bak si ura Nabi Ja'mu'in ka dengan angin sajana serta. Baksa retro ni baksa boh tempat bermusyawarah genek boh raja. Nabi dia tanya bak mandum cicin toh sarekat temlon boh keraja. Nabi dia tanya bak mandum cicin toh sarekat temlon boh keraja. Seot ku jampuk tuan ku ampun nyempet si gamlo tabu keraja. Sebab si gamlun rupa cedak tatak lagi ngen hebat ngebule mata. Mata je bulan babah kue lempah tak sampai si gam keraja. Nabi Sulaiman masa yang tersuhen nekem dum cicem lain surat memburah. Magi seot burung ku totok mu anjit jampuk balun ke raja. Sebab baklun nyole tapi asalun peh canang perang oh malam jula. Lenyam je seot totok beragam hana mesosok laki keraja. Sedangkan di lot ku biar bersohana si burung laki keraja. Dicicim pala jigrogrok lambung dicicim burung surat meburah. Berujuk balik surat di samping cicim pereleng di sama-sama. Lempah tak malai di apa jampuk duduk mesepok meblek-blek mata. Malai je tak dengan rakan hana meoban cukup tak gurau. Cuma didame oleh kedidi si raja wali dan keraja. Kling putih ule jede ke polisi si merah pati jede ke wedan cicim pala subang jede geci gampung cicim merah rum guru si kula. Dicicim tulo jer ke penerangan cicim rajangan boh ke panglima. Dicicim bru-bru boh ke mak bidan sebab digoknya gekuat-kuat. Dengarkan kisah khabaran jana masa kerajaan Nabi mulia. Masa kerajaan Nabi Sulaiman yang amat hukuman bersigam dunia. Ni pak si uro Nabi Ja'mu'in kan dengan angin sajan serta. Kan Nabi neduk atas kurusi angin bapot leban si klep mata. Allahu Allah, Allahu Rahman, Nabi Sulaiman yang kaya raya.